.com. Na yeka musa Leicester Ghana Limited our mode Yas toothpaste and the brush abejaswa wode chichu si ma osi enya hoden wo mo ebo ye chidom tam heba mi shedu na wonu bia na aboa na etu malaria sene wo mo nso eka ho just hot kenke dokono papa bi a wo bobia wutimi sampa we de eye hygienically processed at 3 Ghana cedis na wodem enumre ye duane ba na obeno spices a wo hia no eye onga mama nsa no boafo eno no medimafo heba center Dr. Tamoda so yare bia etu ase Sompa chade enso ya ka wo se bronya obi nso bedi bronya ena Ghana Health Service for se mo aso ntese wo bana oba yi wan wanya mfie nkrom ebesi do 9 HPV vaccine wo ngo bia na wama ono nso wo bi se de be ya bibia ebetimi akoso wan wo mo ena ebo be chidom amamede hot bite kasebo asom wo de free Sompa 106.5 FM Accra ye frame Akosua ago aboaje wo betimi aframe Akosua Nhyira Aura husemwa atu meyi and say Ghana Armed Forces asrafo dom ewo Ghana womo de to adesua for mo pese recruitment and say ye fa womo eba asa dwumadie ni mu so mo mebo dom pem ewo Elwak Sports Stadium ewo enkran ha mantam dunsie ni nyina sa dwumadie ni bi ekoso na enkran ha de enwie yie ene wukuada yi ena baye wukuada tuntum se de mere bi ye nya wukuada tuntum no sa na wukuada we so ye tuntum ede ama oman Ghana ebe pie mu se nkoda ne kopie ho no no omo dosu buburuja asenkrane a wo mu nyina abaye kowi ase enkoda baye aduonu nwochi etopiti emi yedi omo call 37 military hospital afede hwehwemu abane se nkwada be yedi onu nwochi 28 no omo topiti nurse omo collapse ye aido omo call 37 military hospital no emunsia omo ye ma omo nyina ewu emunsia omo ye ma omo nyina to omo nyina afirimu yayaya sabria manugu so ameka se emunum eda ICU a omo prejire omo nkwa enemu dumienu die baabi omo da no nso ano odin na mpanifo chem se Ghana mabunu a wo mu kopie Elwak Sports Stadium ho na tiefo ye de mfonyi no ato wo be hye nipa egu ho pa wo mu nyina so mo pese mo ko military yi bi wo ko hye nipa abodom pem egu ho a na enya sam ketu ekwi ase a aperia stampede ekoso wo Elwak Sports Stadium a enipa duonu nwoche etopiti ekwi ase mu nsia na omu wuye ne de kyese eye ma female wo mo na afrimu yayaya emu be ye num no de omu da ICU emergency pa na wo mo da ena mu be ye dumienu ne de sa bre baby omo so da no anu odinti enum no ne dumienu ne nyina baby omo da no anu ohyiye na sansemi ya baba yi wukoda tuntum ede ama oman Ghana ebra Ghana Armed Forces ebi ekwan se wo mo pese military ne recruit wo mo anase ye fa wo mo no bibi se akwakosie no ama enkran de no do mo tu ede ahyeda na mpanifo chem se asem ya abai de aya asefem sempa a bo wo man no ayaji ye hu baabi a eniye empanifo chem se dwumadie ne se kabosumi du ne de toso ade asabako ene wo mo hye so mo de bedi dwumadie no mo chem se online portal no na niema bi nkoyie enu nti wo mo de na awotwe eka ho na krata ba bonten a Colonel Evelyn Ntiamwa Asamoah a wono ye acting director general edema public relations no wono nso de atudwa se police for mesrama strafo ade na esie ninti no wo mo ehwe se de be ya de wo mo ayesi won kran no asi won kran ma ensia afrimu no mbetu dwumadie na ahyeda na amani pa bebre na kasa ho se eba ne sane yete ne se mekopa bibia bedi ene me beye de nanam se enkwada wo mo kwa akopɛ se ye be fa o madwuma wo Ghana strafo dom mu na mu mai wonsia afrimu no na kyese wo mayi ene eye wukuada tuntum. I need to just get something straight. There's an erroneous information going out. The casualties we have that came through were 28 in number. Those who are dead are 6 and not 12. Those who are critical and in ICU are 5. We have 12 who are fairly critical. The rest are stable. Thank you. We enchiremu Colonel Evelyn Ntiamwa Asamoah Oye acting director general dema public relations wo be chirechemu fisa ahyase no na nipa bi keka wo social media se enipa dumienu na ewuo ena obabonti se da bi enye nipa dumienu na ewuo omo mafirimu ne ye nsia enipa nsia na afei na sompa kasebo ye de betu wonu se nsia ne nyina nso na omo ye ma
omafrimu yaya na enum eda ICU ene mu dumienu critical condition na so omotebia na omu womu no ano odin ene nam so Emma Colonel Evelyn Ntiamo Asamoah oya acting director general edema public relations no wode sansemi ede tudwa echiechemu ede echireye fa sansemi ho na sansemi ena Ghana Armed Forces ede krata ba bontin de to omanfo nyina anim se enam DSC wo Elwak Sports Stadium ninti no enkran de no womatu ahyeda enkrandeɛ no wɔmatu ahyɛ da saa military recruitment no so wɔmutu hyɛ da fi sɛ ene wu kwada tuntumi deɛ yɛsɔmu ana enye yie na wɔmu kyerɛ mu sɛ mantam aka no dunum na aka no deɛ dwumadie no bɛkɔ so na mmom enkran ha deɛ no deɛ si ene ninte no wɔmu de wɔmu ensa ato so kɔpem sɛ ɛbere pɛmu no wɔmu de krata ɛbɛba abɔnte aba bɛkyerɛkyerɛ mu na krata ba ko nso so a acting director general dema public relations wɔno nso de aba bɛtudwa ɛyɛ captain Ghana Navy Veronica Ahin wɔno nso de aba ne sɛ Ghana Armed Forces said ye see ene day ewo Elwak Sports Stadium no eya rahosem kase pa ena asie enunti wo mu eye nhwehwemu e de afa ho eti animanimu ya de Greater Accra de no asrafo ananka ye panipa de wo magumu no wo mu de wo nsa ato so kopem se wo mu ebedi dwuma no wawie na sa bredi o metimi agye atum se ampa mantam dunum ni de wo bekoso de wo mu dwumadie na emom enkran ko a ena de asie ninti wo mu de wo nsa ato so na sanse no mampani His Excellency John Dramani Mahama wano so sabre manugu so ameka se wo kumase a enkokon ketenketen sa Poultry initiative no wo da na di ene wuku ada ya enkokon ketenketen Poultry initiative no wo da na di wo kumase an wo te se enkwada mrante ne maba wa young people a o makopie Elwak Sports Stadium abodompem say you recruit woman come military nim yemfa wo mo adwuma wo Ghana safo dwumadie mu no emunsia wo mo ye ma afri mampanyi se ne sia fem evi se Ghana for mayewa o mo pese nko wo mo som wo mayi na wo mo pese wo mo de wo mo ho fa e ma wo man no be som wo man no enene afrim to no wotu na kuma ebupa enam sa rahosam o asie no na wo wogidie sempanifo be yemu nhwehwemu abusuafo ma de hye nsia afrimu no wo mo nyina eya akọ na wo ma kyerem se nyame enhye wo mo den na de tosumienu aban no ebe na fam die biara na de sese de to no de to na enfranto soja penyufo ama ya so ate se yemma ensia wo mo nyina eyemma bawa o ma hwere o mo kwa se Kumasi hanso bibi kakra saisiye echese nipa baako se we prade de India oda ayarisabia ono so ya bompa ese obenya ahode na nyame ehunu mobo enti enkrabia no mekache asoja force omunja ansa na yehwem na yeye nhihye fofo senebeya Nisi no ensi sebio enti makasa no mesre na obi apegye ne mu sima ba kope na yedi akai yenuama a echese ene omaye nyamedie eni ayeti ye omampani His Excellency John Dramani Mahama ena na meka ne wo kumase na nkokon ketenketen Poultry initiative ne wo da na di wo kumase ene da ya ene ote se emayo bi afrim den ewo Elwak Sports Stadium na asrafo no wo mo bai se nka yemfa wo mo ne yemfa wo mo enhyem ene wo mafrim ya wo tsem so wo de sema ba kusi ho ayede ekai wo mo na asem ya asie yen sentro ni na opo chechekuba be ma wo ha amene ne be chehwe nkomo e de afa wo na wo call Elwak Sports Stadium no di wodi na ni kohu ye ene ne ye hu no social media no ye de ho asema ba ye ene ne di nkomo no nso Elwak Sports Stadium ne ye di mfonyin no aba ye di videos no aba ye de pictures no aba eti bra ye Facebook page ye Sompa 106.5 FM Accra na be hye nkwada no wo mu nyina so matade t-shirt fita na wo mo ahye wo mo shorts nso tuntum na wo mo de aka wo mo pant no tuntum e de aka ho eti we de opon be ma me mo akwa ba o mejo so mame ene de oman no afi we de minim 2025 de chese won be mini ni papa na ne yenim se ne wuku adai obesan so amini bi momi eyare wosem e de mo oman Ghana isan se yehwemu kra ene mfie num pepepa eye flight lieutenant Jerry John Rawlings oni oman Ghana edi nkra enti na ye mfihye num
a chesanka ye hwe ene pepe enfie num pepe ene nti obi kan nanka tuntumu an ye wa ye hwese ye betimi ahwe aboa na fei ni esi mre bi atwam nanka biem entimi nsibio ye nam sa akonya we so de ya konsem ekọ edema eye abusua ni nyina na maame ye hwe ebra anopa no nsia rewusem we si ye no eye Ghana Armed Force edikan den krata ba monten so a eye maame Veronica Ajo Ahi ono ena nensa ehye nkrata yi ase ono anoye acting director general edema public relation edema eye Asra Jumakuo no na omo nkrata omudi kan omode bai no omo kiremu se ene eye wukuada bosome November mu ne de to so ye dumienu yi mu no anopa no nsia ena eba beto dwa echemu se eye emrantie ne maba weye ne meka sei wo mu nyina hwe so mu nya akonyanko mbewura Asra Adwumakuo ni mu no wo mu nyina bebetwe hye mu Airwax Sports Stadium ho ni efe ni screen ibie enu ebi ene ade a infitiase no ekoso nkakra ebehwa ye betimi di bi ewura mu na minim sene asem no ekokọ baaye na mum ne efa bi ekoba ye ne nsem a yete ye ne kire se ebinum mpokrompo emfa eye gate a asrafo ni gina hono ma ye hwe ma ho kwan se otimi ewura mu anase bi a me ewura mu ebinum krompo ri eye wo enom di wura eye Airwax Sports Stadium ho no no omo nim Airwax Sports Stadium main gate nankasan eben the main road ena ada gate ni so no ewo Sports Stadium no na nafo enti wo hwe na hwe a lock one mi say a ni we rage na so address so ni we race inside enti eyade ekoso a enti bra akwanya ba se ewo se nipa dom no mu bi ehwe no mu bowura mu no enu anenam so a edisa stampede we etimi ede ba ye ne meka sei nipa makomako eye insia ato anananom ewo nse do no enti ananopa eye Ghana Armed Force omudi omu statement no edikan ede ba ye no na ekamet se asem no ase twetwena so kakra ase bi se emo bro nipa nsia na yesusu se omato anananom nse do no enti kwensi ane enya ne ntie se ye maame Veronica ono no to nkra edema eye centrofo ewo Asra Adwumakuo no so mu nyan centrofo ewo 37 aban ya resabia esan se nipa nsia yi a wo moto anananom nse do no eho ena kyese ye do mu nyina akwakoguo yenim se nipa nsia nko a ye koe ne ekokodu ho no ma abeto dwa kyem se nipa makomako aduonu nwotwe 28 ena kyese wo mo ho aka na emu nsia ana ato anananom nse do a emu dumienu enso biaye omoda no emu edin ye pa na sei ena Brigadier General Abraham Kwabia awo no ena woye openia woda eye 37 aban ayaresabia na no se Brigadier General edema eye ayaresabia no wo chechemu a chen central for say anopa no ebra na abo eye anopa no nsia mu no nipa makomako be ye duonu nwotwe 28 ena omo ho aka emu nsia ena omato anananom nse do emu dumienu so de baabi omoda ne mu odin na wose emu makomako enum de omoda ICU eno no omo so no omo tibia omo timu no eno so emu akokoye din e de ama omo na wo kan asem sisu dua chemu se wate se ebinum ka se nipa makomako dumienu ena ato anananom nse do no na wo se nipa makomako toofo a yewura Brigadier General chemu se wo mo aka bia omo de mu odin no ana ebia atwese ana ebia yehuni se nipa toofo na ato anananom nse do no enti ho no mo na no na omo clarify my central forty ase se enye nipa 12 ana ato anananom nse do eyemu makomako ensia pe ana ato anananom nse do se ye nsia o se ye baako o se ye enum o no kwasem ni esi no ensem fata se o my Ghana bia ye du ene obia sacha no ho e wo kwan obefa so a oberukutu na bambofo edo mawura mu no bibi sei ebeto yen Asra Adwumakuo no eye adwumakuo anase abambo bia ya womu anomu twatoɔ ɛwɔ man Ghana mu anu sei sɛ ankrofo bi bo pri man Ghana na yere so paso ɛyɛ sankrofo na ɛna yɛto nsa de frɛ wɔ mo enti wempo krompo no mo yɛ student o mentimi nka sɛ ɔma pass out mpo ne aka sɛ ɔma hoɔden no ɛbro asrafo a sabre no mu di dwumadie wɔ hɔ enti nipa
mako beye empem ne wo ho ene asrafo a omunim kwada de na omunim omadwuma se ne sifate omantimi anhwe antoto amboa amabambo entimi ampem anko nanim na bibi se esidi a na maame ye kwaya na ye baaye asefem enu ne ade a ye hwe enkrata mpokura ye maame Veronica ne nsa ase a odi kan de man central phone maame ye nkan kakra wo se ye hwe akwanhia na esi ye na no kwasem nie eye ade a na womu a omo ho no no oma hoden no ebro asrafo bambo ensemso anesiye that is opa kire se bia nipa no omo doso in terms of bia crowd no omo doso no no kan na so wo kan ahodi se because omo nkola nketenkete bia omo no mpem wonhu omo no mpem hwehwe mfonyin na ba ye no mama ne o kan na ebrofo preliminary investigation indicates that the stampede was triggered by unexpected surge of applicants and who breached security protocol. Na emayenti ase no because se abambofo e wo no mo a wo mo experts make asojafo etimi ebo banche ban ehwe na fe atorancha mo nto o man Ghana na we nu mu asebi o ma hoden no enso si nimdi a mo asrafo mo wo etimi bunkan fam so de a na ma me ye bambo nsem wo fem arahusam kura ne say de ye tetie ne say ebi mu kura hu se no ka se ebi mu breachy security protocols na say ye se ebi mu fro wo na medi kankan etie no na mankrofo su busas na mu wai amutimi ema bi ntimi fro wo kom na se nkoda ne bebre koye no wo ma ani wo mu ni wo ma ni mra so but na mo no asrafo no mo wo he anana nipa na na do so dodo e na aburu mo so na mu ntimi control na eti ama ayi questions no e ba bebre but ayi se de wo kan se mampanyi se wo mo be investigate na enam so ma Greater Accra de no wo mo de wo mo nsa to so other regions no 15 regions de wo mo ye but wo mo sin kra de wo mo de wo mo nsa to so but obi babu sase oponchecheku baby aye dri say ye beye recruitment at the ama asra for Ghana Armed Forces na ye dasu use this process say enipa bebre nyina megu ho a me gidi say it is absolutely wrong if you say yemfa no say omo ma apply no eye nipa bia be me fan say 5,000 e won kran ha mo betimi a hyehye say no mamadin say bia duduo say mo 500 momra Monday Tuesday 500 na mudimudi enti udin kanwa untimi nwuram eti se wudru ho a ye behwe wudin ye hwe wudin na wudin wo mu a then you enter ye hwe wudin now you enen system esesen ke ye adwuma eti nyese bia ye nyina ye mmomumra enemrem a internet wo ho a mubetimi a select akase bia enipa 500 emra per day and mun share Airworks Sports Stadium 500 ene Wednesday, Thursday 500 emra, Friday 500 because munim say nipa no ma apply the doors. You expect to say omo nyina megu ha. You can't control them. You can't control them. Eti abeya tete eye we say tragedy avoidable. Very avoidable. Bet me say okay, ye me say ho say ade na mantem dun sien mu no. Niema bi say enkoso wo ho na eye nkran happy. Ye te say mampani ka so say Ashanti nipa ba ko. Ye say wo ndi oprai. Ye say apere bi ekokokoko so omyamye but amaye wudie ti say nkran de no. Enkrade na ma dia arewosam emma omunyina so ye ma eno ne ade emma ne be arewosam and you see from your reporter medi kan ede tudwa e wo for God and country in fact mampani ani nye because ye hwe mampani dimi na ebra no owura eye 37 abanya resabia honom ahokeka odi wura mu na ebra wo san akotan ne ka mu afiri honom no na ahokeka ni honom sa na so ye mampani na say me uti national disaster be say because we a national disaster when intimi nye when nye na ekoba say obi kan ye ban say ne te ne say eye enkwada a wo mo see yen recruit wo mo into the Ghana Armed Forces and wo mo call recruitment exercise and nsia ko in this modern Ghana in this technological age entino enka as wo mo put systems in place if you say monim said the number of people wo mo apply
so mo person mo wura mu no enkran kra no ebi kra mo more than 10,000 people. You cannot tell all of them say mo nyina mo me share wo Airwax Sports Stadium. Eti de na sese nka mo ye ne se nipa no mo apply ni nyina no na nka mo de edina ba se duduo sei no e bia na make e bia 1,000 amra ne 500 emrane echina na duduo say aba na mo ahyehye de ama because mo ahyehye ni ABC a onim so A a obeba da we ana de no so enye ne nko a ekwa kokosi eda memene da enti se bia eda memene da na dwumadie no na screen ni nyina betimi akoso a ade na momo mu nyina be ne mama enye se bia rewosem krampo na esi ene ya enhwehwemu kakra sompa ye no mpo kire se ebi no mu frechichi na omaba ebe omabe yo masetena mu tesen enkranso abrabo enum senete ehe na omobeda ede no mbedi omapom den tesen inti oba be wia monten so saa ama se bi nipa no bi so aba be no mumu akwakoye ne yema bi asebia nsen fata ebedu memne da screen ni bedu ni so no wo ye oba asebe no afa yefunu wo ye be man so bia no so wode ne wakowura ne yema bi a ensen fata mu enempo no mu huri wo yi ne omru ye paso mu true so a ombe ye den opo ma men kofa na nanchima wo pambo efri yenkotie sunya ne Coronation Park wo mo so dwumadie ne because ne yenkohye military recruitment no ho asem no se de esi etie na etime aboa yie enti na nanchima wo pambo memo akwa aba o yemo miniaba medase wadawruma yenim se sunya ne Coronation Park nso enne Ghana Armed Forces recruitment no because me who say would video be a breye as abre me share we your social media platforms e hono de enipa na ya hyeso mo come na bi gugu wadawroma na enne exercise ne to say miniaba medase no and so said the Ghana ye nyina yini no and then in exercise ma Ghana Armed Forces na sunya bom temu de no ekoso sunya Coronation Park. We have a nanopa and Maxebe no fast on Baka for Duhono. Now and for one of the Ghana for more the Castle of John as well to some ever Ghana and let it be other. Now the Piapa is a crab and you man some idea of change. She said, Open Sunya Coronation Park. Coronation Park is a full capacity near Yama. A 20 payers came and 5,000. They can't say 25,000. But you could give me a park in Oyamana. You're not official report here free Ghana Armed Forces. Then you need to put 9 he told the people who mentioned Coronation Park and basically 4,000. I am any official report to see it. Many of my friends, idea and I said, yes, now. Africans. Although I person only acquire nothing, I don't be so much on the some Ghana mindset as Rafono. It is too high and run. But you are better. I'm with you almost 50 cities, and I say, Uchia 50 cities, and I am more mattress out the dash. And they and run a jump on her. It's the Uchia the mattress in the Mawa. And they saw the Beto Park and also Ada. And they saw the Quaco Jayada, Obianpo. Name on one currency suspect. And I saw for the job musica. Or one can be sense. So if you are young, you think of one applicants, not your Muslim, they do about freeze the map. Now, by anything from one street and try region. Or say, and not obey Muhano. When you be done, it is a one time they are not a jiggle pambo on the book. And then to almost on on Air Forces in a native war. Or also fairly it's not just say and then so on to me and again. If you are saying and so that, they are not needing common. Affecting so much as on Pacassi. Okay, and see many about or tell which I say. Say, I no, say, well, it's me and never been that. And I think so, you know, BBR or Senior Claudia Masse or Pakistan in China, what that. And what you saw more and no moving common, almost say, Senior Coronation Parker. As I say, I'm not the numbers and area. It's a more mobile margin and Kamaka, so about empty when your number is in for the contempt. And channels are tried by ya. Now, and so we used to do it now, mobile, you know, and some of free aid. And to what done on the sample, yeah, me free Sunya Coronation Park. Now, or more who would be crown if you almost saw me. It's me, I will some and over Sunya and Africans, they do a while.
ọmọ ani anya ho eno achi no awofo bi a ye na ni nkomo ofri nzema o kire mi se ono ofri nzema na ba sunya ha na obeduru ye no afa documents anka Ghana Armed Forces for ọmọ beyin no ọmọ ante eto ọmọ bedu ha na ọmọ keka documents bi esabi ọmọ beyin no na che se aye ne ade fofra owu ba bi a odi na ni bebe a ontimi hu se o konzema asanya basunya ha ana se o ye den eno atimi ni aba e resunya coordination park BBN any 154 regiment force it's an say Ghana it's an say ye hwe jumadi omudi ne ya eye jumadi aye sonko ye hwe obi akope military ke se ba bi a nsem bi sisi de sankan any ba bi aka no sunya de ye nte adeboni ye hwe akọ park no so a omo aselect omo ye omo documentations no ya mo canopy kama amahu krami who canopy more than 5 rooms Africans itiase omo acho omo a chese omo hese omo behwe omo nkrata mu omo a enru omo sonso no omo stance na ewo ho no chese omo titima omo chese ebedu omo so na omo abo omo di na omo ahwehwe omo nkrata mu but ye copy ho ne de chejima die mi de ni bubu a eneda de omo bubu di tete amifo no kra no and I mean, so that on betting your Budina, Nampo Yakase, or China, on better as well, you never before. So, and to share, tonight, a arrangement now, a Becasa, a Yala, it sounds 100%. Then so, what they took to beer, I was standing at to rent beer, and to say, Maya is here a few muna, Sunya Hagan, to say, Obi Kran, tea pie. You could be also ambulance or what. Almost Ghana National Ambulance Service, almost so Mudi Mujuma, now fails to know. It's a say, a good one to say. Oh, yes, then training one day, so the Nibians make us up. Obviously, a year, or that on my bar, in 2 rare, the other thing I say, the idea of our honor, oh, Barbara, Obia so mount, details be an answer, information, they say, and then they are really plenty an answer. So, the ASCI and then so now they are talking about beer, Duncan, and trying to say, I beat me who follows we. Because we are not military police, you know, we get now. We are saying not the one was by the cry, more quite say, we were put Professor when the baby, I would not say, oh, interviews in 1 year. 8 million, you have here, and that bed here. Ebeka se eyala eyasudi nkwaye ntiati nkaboni bia yo na nanjima opombo wadawroma wo kan bibi se no anajo wo mo bedru ye no mattresses ya ye de ma mo da so no 50 Ghana series na omo se wo nim enya asrafo na de ma hwamu na na etonton sa mattress ne de ma omo a ene ye de ma wo ne park ne so kra na wada na ye henfo a Mwaka yene mkadanu bi mudi nkomo no omo antumi antna omo success smith and accident na so yemi amu no which say mattress say we na yeda so omo ji iska no enya mattress no nkwa entu sia mattress na baabi a obeda baabi a obedwae ene baabi a obejon so ene omo antumi antie say eye smith and na mo ye yesu say yeah, said the almost almost that is nipa bi mo a omo afa sa adwumaje we ho eye omo business it sounds like omo catch Africans ne say omo ani omo di nkomo na omo chim omo say omo beda sports political park ho enra na jo no ade achi a omo wo kwan say omo betimi ahwe omo ntem na so ade achi ye pada ne say san hye na omo hye ya na so omo ne sel krofo ne hye no ade achi ye omo agu ne sa I no so na ye tipa ifa after ma na omo chire mu chire Sompa kasebo be men na ye bedas enumere e what say omo da suguo me ba enumere e ho ye boko omo guso a omo hwe mofra no na mom em say omo hwe duru ba bi a omo so omo be break kaka na mom time a omo di be break na de be men na de person say ye ntie e san say omo say communication a free so ho no ma ba ye nuanom asrafo order from above into that order na efisro no ba ye ne chese omo ne nsentue ni bia na so bibia obefra bonten aba no eni nkomo meda se be me na ekire ye besan ba wakachi ne wabetwetwe nkomo etiefo
Yeah, for any ayati and an agima or pambo, yen centroni and or the free Sunyane Coronation Park at the Bray at the far recruitment exercise in Akosua Namso, a greater Accra, work sports stadium, Mababe PSA, and my Mankuma Kunsia, one more film, one more talk, a brass stampede because Nipa Bodompem. Ebo boss so recruitment ho exercise wo mo ye nipa ye fo mo edu mo go asafo dwumadi ni mu no enam so ma greater Accra de empani for the tabona to so asa abre mu chem so mo de wo nsa to so no e kire no mo de ho asema ba na ama eno ni story a trendy afa ba bia o manfo nyina ho mete a eno ho nkomo na ye die no a ye bedi akopem se brepam no ye de dia ka beto so na opochecheku ebra wutru ye hu se nkwada no wo mo nyina sha atade adekro white and a form na black and a blue black. Mommy, I feminine black. Okay. Trouser black. Okay. Now wash a year or foot near name ransom my our friend sneakers CBA. Okay. Now wash a no so see that so no black and now white you are good to go. One say asra adwumaku no omo wo ho nhyehyeye ne ehho afade a say ye pick for frɛ wo sɛ wo ye nti ye be hwa wo mo tete fam ni nyina mpaboa no eye bag untimi nhye shoe emfa nhye trouser black any fetish the emfa unya do na we disqualify won deda nti nia ehyehyɛ wo mo a wo mo de wo hom ni nyina no eye nie wa ye nya pick wa ye be ma ho nhyehyeye say o ba ne ye wo sɛ wo ye nie ba ma me there's one major question me bisa me ho we screening ponie no mo be ko training does it mean say nkwala no mo ko no o ma ho odin wo fam esan say yenim sese soldier de wura mu a e wo se wapom din gina brane e de be mpa ne nam so bro so e ma nipa nsian o mutimi to ananan mo nse do na emmema nka ho bie enti eno so ya de bia wo se da chia nkoma bi no se asrafo babontin ene nsentwofo abeka so wo ho a e wo so no so mutimi hwe ni afensu wo mo aye mo ho kwan se omo wura eye asra adwumakuo no mu a nieme wo so mo ye no ene o mapom din so wo so mo hwe no mo yo medase nana oponchecheku be man ye tie ne nka na menko na me ni opanyi Richard Kumado a wo ye security analyst ye ne ntwetwe nkomo fine ne de asie e wo Elwak Sports Stadium no na wonfa ho adesua emaye Mr. Richard Kumado Memawo akwa baba hot bite kaseboso. Security consultant. Thank you, Uncle. Okay, security consultant. Mateve dase. Mau. Yeah. Mr. Kumado, wada ruma ene DSC wo Elwak Sports Stadium yi. Wo hu ne say? Sompa FM. Oh, recruitment strategy I check. And he is not able to meet the current demand. Recruitment procedure are very old, are very archaic. And now your book of concept, I'm review procedure, no more making a both more creative, a bit more innovative, and a bit more strategic. Meaning the same result. Your Independence Square, your Accra Sports Stadium, your Elwak Stadium, your Obrempong Stadium, your Poultry Stadium. Almost one needed, and then I want to spread across the city. Almost the same result. I am Papa how we are back. President can say yeah recruitment not regionally. But great attack to have 6 people there because the procedure have issues and the process is now result. Oko UK procedure is very different. Oko America Navy different, Air Force different, normal Army different. Oko some of the reductions are universities final year to try to convince people to join the army. And in some other jurisdictions, some more offices across all the districts, and people apply and join. And it is a high time we look at our procedure again. The Union is now we keep on getting the same result, doing the same thing year in and year out. It doesn't speak well of the army. And this is the Ghana army we are talking about. They have the capacity, they have the men, they have the potency. And they should go back and read many of these things. Now we get more creative here, but it's very fine. Ora Kumado manfo bebre e kasa de esi wenne no na nka ye avoidable wuji this are definitely 100% they avoidable. They avoidable. It wasn't necessary we have these people dying at all. They are very avoidable. Who is security consultant na wo ka bibi se sa ade ya wo ye tete kwasem e ya cake e twam
say bread dania now on so what than the time changes and change now so what change it will can say ye war Accra Sports Stadium ho ye wo Elwak ho ye wo ho it come betimi achiche home. Is there any other way kwan foforo bi wo ha o betimi dia fa dia sa recruitment exercise here and kwafa wo how be am fi say that we can they have the numbers make am the brave me say UK there no I different UK for the net to say maybe any dear I'm a yearly dear in some other jurisdictions almost universities at the final year and persuade people to join. In other jurisdictions the army has offices across all the districts and people apply there and through that they join the army. And so there are various things we can look at to make it more strategic. And the Ghana army can do it. But for many then people also have the right to call for accountability and responsibility. A white black country and Qatar by this time, people have resigned already. But black people don't do that. And so because you guys don't take accountability seriously, you keep on doing the same old thing and having the same problems. And nobody is held accountable. But today people are dead. How will you look into the face of the president and say, this is the way you have discharged it? Or you look into the faces of the children, the faces of the mothers of the children who are dead, and say, this is the way you have delivered. We understand that this is the army. Now, what they are looking for at the initial stage is what? Resilience. They are looking at psychological manpower. They are looking at confidence, momentum, and endurance. But they tell them across the city of Accra, they will still get and pass them across this line. Resilience and endurance and momentum and mental capacity or ability and psychological fitness and all that. And you still get the same results. But you can't look into the faces of the mothers and say, this is the way we need it. So I think we need to look at it again and make it more better, make it more productive, and make it more profitable. Opanye Kumado dear SCNA, would you say the way forward? I beboa and say efa woodie any pansy. Be more creative, be more innovative, and be more strategic. You will be fine. Nampacho enhihwemu na mampani so obe odase yenye enhihwemu emfa ho. Call has been put on hold. Please wait. Bibia ye kama pa na mene Ora Richard Kumado ye security consultant ono na mene no ehwehwe nkomo de efa de esi ye na megidis at least wama ye point bi ebetimi de aye adwuma we nyina ye de esi wo Elwak Sports Stadium ebra ebeda di se nkwada omokopie ho Ghana Armed Forces omo ye recruitment ye fa nipa bi na ye de omawura asafo dwumadie mu ehun hyehyɛ ye fa ni process no a omo hyase no Greater Accra region de ankwanko wiye ekɔwi ase enipa nsia afa match free wo mo nkomo nyina ye ma enipa nsia na omafa mahwere wo mo nkwa no wo mo nyina eye ma omampani His Excellency John Dramani Mahama na owo Kumase no te sa asem na bra enkokon ketenketen Poultry project no wo danadi ewo Kumase no te de asie no ena o se asantema ntem kra wate se bibi se asie ne mo nipa ba ko bi ena epraye eti asem no aba no Ghana Armed Forces for e de krata babonten a wo mo nso ehyehyemu e de afa meka wo se hot bite kase ba wutie e di free Sompa 106.5 FM Accra ena uguso wutie ne kama sada be ya bibia ebetimi akoso ede amaye na hot bite kase boy Leicester Ghana Limited o modi yan stood pace abadwa so eno de se wunya bia na che se wudi bibi papa bi ena ama woni padua ena enye eno nko a ade ba ko nso o manfo dodo no a wo mo agye atumo mo emfa ni agrokra aye nyina ye boni din ekan yie no nso de medimafo heba center time heba Mr. Onga ni nyina eka ho na ebrepam no ye bekyerechemu ede amamo Afi ye the hot bite kase ne nto aso e de ma na yeguso gina mu ewo awrahosem a akoso ewo Elwak Sports Stadium no na sa awrahosem yi na pani a wono na ehwe akire se o man e defense minister onumnyamfo Kesial atoforsen ba kan de ne ho wakwamra hye badwafie ama wone omanfo ho no akobon nkomo titiri pa ne Ghana anamusifo no a ewamra hye badwafie no eno okwa ndo ka kire o mse no kore bia wo mote ya
na nya atesem saa keke na emom na eya nokra pa se dumienu bremu ho na Sompa kase e boso na opon cheku ni kwa ho tintin na wo twa ne ho tene ho mpenten kwa e wo ho e bo amane no na eya nokra pa na wo bo amane a kire se ni esi ye nie anase ni akoso e wo ewak no enie no o mode agina sipie ni apaso ho saa en wo che se ni nyina ye nhyehyeye a womo ede aboa se ne ebe ya anka betimi aboa pa ama mabunu a womo peso womu nya soda adwuma no mu kɔ no womo nyamu akɔ nanso fofia ntoata no adwade ho aba mo ene nam so ekoba saa e ma saa oyene eto wo man no na wagina simpie ni apaso na woni omanfo ne bonkomo anase wo Ghana brase odwafie na wo ka nsem no wagina abotre pa so ene wo ka nsem no kirekire mu kama ene wo de kire na ansampo na wo beka no na bra na mampani ekɔ ho na woni wo mo akɔ akɔdi nkomo no akɔ hesa ne omanfo na wo no wo mo mpomotie no woni wo mo nyina na kɔ ye eno nti na ni krotu awisi esemu pa ene obegina brase odwafie na wo ka saa Dr. Kesiel Atoforsen ne nsem no nie. So, Speaker, this year's recruitment exercise is being conducted simultaneously across all regions. Unfortunately, despite these measures, a stampede occurred at the Elwak facility in Accra. I regret to report that there were 34 persons who were direct casualties. The Speaker, out of these 34 casualties, 6 persons have been confirmed dead. The Speaker, 5 are critical, and as we speak, they are the ICU. Right Honorable Speaker, 12 are fairly critical. The Speaker, the rest are stable and under observation. Additionally, there's a reported case of 1 person hospitalized at the Kumasi Recruitment Center, though that incident is unrelated to the stampede in Accra. The Speaker, in light of this development, the Ministry of Defense has halted the recruitment process in Accra until further notice. I wish to assure honorable members that in all other regions, the exercise is progressing smoothly and without incident. Enti we update ya wode aba en wasan ka to so bio se Kumasi mpo no report ba ko aba ne se nipa bi afamu ahwe ne nkwa e wo ho de nanso eno de na nya saa kitikiti ene gina hama mensin ni bia ene course na emom na eno so ehwo amane bo aba eno no we odemyamfo Kesiel Atoforsen lensem no na no de sem no echi no ena wode wani kiremu e wo Asen South eye wonom so mra hwebedwani won monya for joint team for jo akachia wono so de na not mu bi panyin so remu e wo mra hwebedwamu a edomo anase committee bedwako ya wonom hwe na wonom etime eye bambo ho entotoye no wono ene kasa ede madom kuma no asemu a woka nyina ne se we ya eba ye wo hu kan yo sani eduebua ye bobi eponimo no besa bosomi mienseni ene defense minister woni edipa fro besa nsuni wo mukonya akwanhia ye nnompo ene akwanhia no ehon sensem hwehwemu ne ho report no etimi ebetu odwase ache enti nkabe ya yenhwe na oman no enyi ni pafofre no ena wo kire se aban mu mpanyimfo amfa waso entimi amfem no a wono matena ho ama we yesi no wase obi ayi ne yem se wo ba beso mo man ya eba ne sen ene wo fa ho ekohwere ne nkwa yewra enti fodwo yentie ne nsem a wode so yenum so. Why must people perish in their quest to serve their nation? Proper arrangements need to be put in place. It is so sad that when the minority constantly gets certain suggestions which need to be taken into consideration, all in the name of goodwill, it is glossed over. We are talking about a ministry as defense ministry. For 3 months, there's no proper leadership of the defense ministry. And we have said it again and again, that appoint a substantive minister for defense. Sure, there's proper leadership at the Ministry of Defense. Leadership is very key in military planning. Leadership is very key. And so no one should take for granted the risk. We kept warning that the fact that we don't have a substantive minister for defense is very dangerous. It is risky. Let us not wait for disasters to occur. We shouldn't lose life before we do the right thing. This is not politics. Please, life at stake. Whatever we can do to save lives, let us do it. Let's put politics aside and for once prioritize lives of our citizens.
na chese chensi bia e woni mu aso wontimi fa bonwuati entimi gokata bia dasen etiso enu ntini wo kire se ebre yi mu e na eda na dipefe sampa aban ni mu empanyifo no e wose wo hwe na wo pe eye bambo soafo seba ya Ghana ya bambo ho nsensem no ebetimi asipi na esitade okasa ye eyodmonyafo intimfo dwo asin south no hwebedwani me kan wo Celeste Ghana Limited the young toothpaste and then a brush abedwa so hot bite kase bona wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na yeto aso no na awrehosama SC e wo Greater Accra region how Elwak Sports Stadium no na ababede this second DJ Ndu Park and wo Western region there hodie bibia ekodi nemom ensu eto yensu bransam a etogu wo mo so no enya asam ketewa eti nkoda di kiw yisu la yisu obi bese na wo mo hyese beduru wo mo so na ensuo ebru wo mo na ensuo bru wo mo na enso so mikopa bibia bedi ene me beye den nenam eti bra nkoda yi giremu ansuo no eto no na public relations officer edema garrison command enoctete opata nso kasa ya wo chirem se enipa bebo dompimo ho no e wo second Jendu Park no na ye impimnum ahenum eduowotwe enwoche ye 5288 na wo mo hwemu na nsuo na eto no nyina echi no wo mutimi ye bibia pepepe e ma babia sese ye de to no ye de to ho pepepe. Okay, so with the weather the rain came in at some point, but then we have put in measures, mounted some tents that can shelter the applicants, but with their numbers it cannot contain all of them, and so we have done everything humanly possible to shelter a certain number. And so what we advise going forward is that applicants should do basic weather checks, so maybe come with their umbrellas and then to be able to protect themselves in case there is rain or the sun is too scorchy. Ensuo no de toy papa e bronkodai nanso wo mu gina mu na bi kura wo hu wo mu a na ya awreho na o maye mobbo wo si akokọ na nsuo abro no amana ete se akokọ awasa da ne pete eti na aya tete papa na nso so se da me kan no me kwa kopa bibia bedi ene me beye den nanam empanifo si nsuo ne to nyina echi no bibia koso wano ama ne yesese wo mo ye nenne no wo mutimi ye e wo second Jendu Park ene wo Western region na se atoye mantam na wasansam kro ya ho no ena krata tenten every 12 petempebli block awon kran he ya aba na baby free sa block no United Party one office nipa na nsa sekrata ya se Solomon Owusu ya ono ye pani kwankyerefo edman kita hondie anaso wakasa edman amonyokuo no afafanto movement kan na efre wo mo na wo mo kire se wo mo wura ho papa se Ghana mabunu bia wo mo jasisi wo mo so sei na wo mo ho odene no ambaso wo mo so mo man wo mo kwa akoye nhyehyeye no mo de akoso man a na mu nsia ato ya no mo nsia do ya wura ho sempa na wo kire se saade we ya akoso yi wo mo bo ho aka kire Ghana fo nyina se ma saade we bi sibio na wo mo de ho kase pa de bo aban hwe no ama saade we ya sibio afei wo mo de ya akọ de fa sompa so enanya memenda de na nso mbese ya akọ de fa sompa so de ama nipa nsian wo bi abusua wo firi mu a kire wo se no kure ni aba na awre ho pa afei emu makoma dumienu a wo mo so critical condition no wo church wo nyina se wo mo nue na wo mo ya no eno nso nko na wo no mo aka no nso a wo mo hoden kakra na nso wo mo nyina ti arehwe no nyankopon emu amompom de mpa na emu awompa na wo kire se we nyina yensa na ho se Ghana adwuma asem a da ya ka ho asem no ho akọ atwe na sanka aban ba ye anasa aban be ko aban beba enu wo bie enwuma ama mabunu anya bia ya ankasa aturanchami kento man ne saa wogina we so ka de ate Ghana fo nyina se ne santi ya mu hu ommobo na mu mfa UP onemnyamfo Alan Kojo Chamanten wada no na enwuma adi ne tirimu dem no wonfa mra na wonfa mebo man Ghana ma enwuma enkoso nam saa ye so ama saa aturanchami se no ebi ansi biewu na ye to nsam no so na ye kọ Rajon Dramani Mahama srem se jata gonja ni de kronkron ya wote jata wo so press redie na kache wono so ne de yada wa bra atorenchem eto ye nuan mu bi wo Elwak Sports Stadium no yade wo de ni kiremu wo 37 military hospital ho hwe wona wo ho aka no wie ya pe
empanyin se wonfo do so a wo hwe ne nyina ayonte no na ehu behia so obesa abona na mamu na wode nani akyem wasantemantem kropo kumase mu se be ya na ehihye ya mapa wa bra na wo bontoa e wo 2024 amia ba beto abani mu no se wo behwe se be ya wo betena adwane so a aduane ho bambo begina brane afen so kura no Ghana se aduane ho ebekwa atwedi amayen no eyade a wo behwe no wasia no kwan na biem so no watimi e de enkoso eni yodie etimi ewremo e wa culture adwumani mu na no enam sa yoso ntini hihye dodo na no e na waye e de abo akwa adwuma ya wo kire se nkokọ ketenkete wo ba wo behwe no ade no so etimi epia amanfo so ne e na abrewa eyi puma kwama se adwumadie no e ho ntomapa e koso e wo Jubilee Park ye no e wa Santemantem mu Yewra John Dramani Mahama okohwie ni nsem e wo dwumadie na se egusei. Next category. Through the Food Systems Resilience Program, we are supporting 500 small and medium-scale poultry farmers across all regions to produce 3 million birds, bridging the gap between the large-scale farmers and the community-based producers. Now, the most popular one is the Nkukon Kitinkiti group. The Nkukon Kitinkiti initiative, Backyard Poultry for Nutrition and Livelihoods. This is the initiative we are launching today. It is designed to bring poultry production directly to the doorsteps of every Ghanaian, in homes, in schools, and communities across the country. Vulnerable households will receive pullets and starter packs to initiate production, transforming subsistence into self-sustaining livelihoods. Sabeya wobeyi entakramua ho ye no ebetimi afa ne ntampa fra na yetimi enye aduane enso adi wo mu ne enye sikampo ede aboye ho bra no wose ne suade hunu we sei eno na ene abemu nti no wo hwe ne mu kwan se entakramua no besa makomako eye million no miensa ena wo hwe ne mu se obefa tadwumadie we se so ede aboa amanfo na ne kasa no achi no mansofo ya wo no hwe yekuayo ene enuane ho ensem so ye radmonyafo Eric Opoku one so ekasa say editre Magana nkukwa ya yiri hanyina ya 324,000 tons. Now so emu 50,000 tons of pet ena you produce in Ghana ha. Ya yiri nkukwa 324,000 tons. But you produce in Ghana ha 15,000 tons. Now you say over 95% of the free amanone and sana yenya nkukwa ni bi awe. Nkukwa ayaye no China, Netherlands, Brazil, USA, any America ya hwensiano, any de Ghana habeton. It is a siketitwi dia about $300 million ya de nkukwa no. Eko create huma awasa amani mu na Ghana ma ya ho echire ye. Mansofo ya wono ehwekuayo ene enuane ho ensem so ya brekro na no wasai eye soafo anase panyipa ya wogina mu omrahye bedwam edema adehye ya mo asunafo south abaton pesoa so yewran monyafo Eric Opoku na no disem ena yete ye na ne krokra mu no na nanom semiko bi na manka bi de etise de wasa kapoma na se bi wanwam anase wakoma boatia no wantwaniti enu ti no asante mantam soafo ya na dwumadie ni nyina da esi ne metri so Dr. Akohene ne kasa ya wode etwa ato no sei ena ne sitie yana na mo ye no mtete no na ye wo efie kra ye wo efie nkoko ani ye wo mu a ebu buronya efie na nya bibia mfa ni buronya de ye de agu akoko no so ye de na musa ni etimi ni echina na se fie ho enkwa mu ebeye de na emse emre kakra ni obese wo bo oman a ma oman ne mpa ne ho na ne remfi na manwe the rainfall and the rainfall near my ocean, and the overly westernization of Ghana in Nano, a diatria, a Diania Yedi, I have a boy, a big grow of Ghana, a bit Medini and Yajuhono, and they, Nanano, Miss Remico, Mze, Yore, Refia, they are say Akofa and Rofudie. Any power kasa ye aya Santemantem so for Dr. Akohene and na wono so ne de ye de etwaguma no ye to ansem no so e de amamo na ye to so na Supreme Court for say asem bi aba beto wo mo nim na asem no wo mo betena so na November bosum ye wo mi ne de to so aduonu nsia na wo moda na di am ye hu wo mo gina bia de afa ho na nam so Supreme Court for ahye aban lawyer panyini any pressure group na ye frɛ wo Democracy Hub say wo mo MB wo mo asem no na asem ye
ni ne prekope na ekwe krata wode akwakwada wo mai court kase emu otumfo nyina ene se na anu no mo te se Ghana ban ene America de wo msa kwakwahye krata bia se ene se West African National se bia we Nigeria ni the Gambia and South Africa ni ene ya bono ede na free America memu ene se ede na ekoba bia Ghana force ye beje no enti emfa no metena kurom ha na se deportation and democracy happen say eba ne se ne yete ne se ye no ne se na amene afo ne yekọ hata na sa wo ne yekọ akoyie de omo pene se aban miem na ye hu negotiation na se enchirechiremu ene gina ya Ghana ban ene America ban Donald Trump de omo sa sha ase a enu nti yema ho kwan ama West African Nationals no omo ababebu omo bra e wo Ghana ha eti sansem no omo de kodan Supreme Court no ene Supreme Court se makan yate eti obi yemie na semmu aban lawyer pa unified ye bra ena democracy hub of onso momfa mo de emra eti se mo de ba na atemuafo no wo matena sene nam so ama ye Justice Gabriel Scott no ena ebehye na de wo mu bia apiepie mu aba na wo mu edi asem no ena Justice Senyo Jamefe wono so beti agemu bi Justice Richard Ejay Frimpong wo mu nyina eka empanifo a wo mu ebetena asem no ho wo so wo mu tena se ne ye behunu se wo mu pre o mu epre ne bedi mu na se enimu na democracy happen se ade ba ko mo pesa aban ni biem ne se enhwehwemu ne nkyerɛkyerɛmu ene afenkita hodie ene ntiase nkwa homa aye kɔso ewa America ene Ghana aban ne ntamo no ese Ghana fo hu ne etuemu ne ehunu se the America for de ma yenie ne omomfa ma yenie de nkrofo ne be yenie ombetena Ghana ha wom nkwa na nyina ehefa na omokwa kwatena ehu nhyehyeye no ene ompese aban no biebieni ede kye wom asabre Supreme Court say November 26 ene asem no wo bebiebieni ede a kyere wo nyina ya amanonefo na ye nyina sa amanonefo ya aso na ye hwa de ewo aso ye hwe oman Ghana ene amama hodo ntam nsam Ministry of Foreign Affairs wo mo nkomo no kakra aba wo mo kire se enipa be se ahasa ene aduosianum 300 enum 375 ya wo mo nyina no ba kokure nu wa ye Ghana ni wo mo nyina ya amanonefo na wo bi nim kwan mo fa so nya Ghana card wo mo de na mu akwa passport ni bi na yeso ma be Ghana fo a wo kita Ghana passport na nso wo nya Ghana fo ena ya che won onye mfo Samuel okuje to abla kwa ya no da aso ya no eno ne Sompa kase bonko no che se enam se Ghana passport no amamai mako aduanan mienu 42 wo de kwa ho a ya visa free eno nti kita passport no a etimi bo pa nti no eno nam so ama nipa bia wo mo nya Ghana fo wo mo person fa kwati kwan so no nya passport bi na se wo mo kodi bone a ya kasa Ghana fo na nso san hyehyɛ ya Ghana ban e de agu kwan mu nti empo mobile phone kura mpo asa wo ye passport application ya di shemu no ye free. We have outlined a number of enhanced security measures. I can confirm that we are rolling out a no-nonsense approach. Any foreigner who attempts to lay hands on our passport will be promptly apprehended and prosecuted. So far, Onimnyamfo Samuel okujeto ablakwa eye oswafo ohwe Ghana ene amanyo ensem so wono na yete nenkan na wasansem krona ho asamo ode betu dwane nyina da na in Facebook post na November bosomeda neto so enkono wode kwatale ho se eyade aye ba bete passport fee so ne nyina no se be ya Ghana for dodo na no a eto da bia wo se wotu kwan so no sika wode be yon passport kra no ne ho akwa atwede ama wonom ene nkekaye no wonom betimi anyu ofa ho de free sansem ni mo na ebo no ejina 500 Ghana cedis ya wo kire se ohama bupen no aduasa 30% eyade a wonom ahwan de free so nei so ukita 350 Ghana cedis a ubetimi enya Ghana passport ni bia nam sayo so ama binum kura ba be kasa senye de hianie ene mo fa sika no enkwa ya sabia hodo na emu entimi NCP na nsita sebe ya amafo mpom den ho nsem no ebetimi akoye na we na wode wani kiremu ewo sunwane ene ne mpatemu a wono mo de ensembo hia ene ayeye dwom ena woto ede amampanyimfo ewo sehwan a wo hwan passport fee ne so yenko na yenko nkoti adehye ne nsem bi wa bra yankasa yenua ba eye nyako abrodoma ekua wono so ene wonom ekokasaye yes, or matter so because